дуруд бинандагони азиз, Аҳлиддин Шамсиддинзода ҳастам. Ин барномаи Дурахшон аст. Барномаи Дурахшон муаррифии истеъдодҳоро имрӯз бар дӯш гирифт ва аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд роҳандозӣ ва пешниҳоди мардум мегардад. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи Дурахшон минбарест барои муаррифии истеъдодҳо дар кадоми самтҳои ҳунар набошад ва имрӯз гурӯҳи эҷодӣ, тамоми гурӯҳи эҷодиву техникӣ идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд, махсусан барномаи Дурахшон, кӯшиш кардем барои болида хотири ҳар кадоми шумо як тан чеҳраи муваффақ дар намуди варзиши ушу, Мирзодалер Хуршедзода, ки ду карат қаҳрамони ҷаҳон оид ба намуди варзиши ушу ҳастанд, аз шаҳри Хуҷанд ба барнома даъват кунем. Марҳамат. Салому алейкум. Шумо нигоҳ. Марҳамат. Мирзодалер, ташаккур ки даъвати моро қабул кардед ва имрӯз ташриф овардед ба барномаи Дурахшон. Чун шумо медонед, барномаи Дурахшон муаррифгари истеъдодҳо аст ва имрӯз мехостем барои болидахотири тамоми сокинони вилояти Суғд, Ҷумҳурии Тоҷикистон, тамошобинони телевизиони вилояти Суғд кӯшиш кунем аз дастовард ва муваффақияти навини шумо дар ҷодаи варзиши ушу албатта муарриф карда бошем. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Ман ки имрӯз боз низ раиси Федератсияи ушии вилояти Суғд ҳастам. Боз мураббӣ ва варзишгири дараҷаи байналмилалӣ ҳастам. Албатта омодагӣ дида меистем мо барои иштирок кардан ба мусобиқаҳои дар пеш истодаи байналмилалӣ, ки дар сатҳи ҷаҳонии осиёӣ баргузор мегардад, дар онҷо омодагӣ дида истодаем. Ва чӣ хеле ки дида истодаем, шароит дар саросари Тоҷикистон оид ба соҳаи варзиш дар кадом набошад, хеле рушд ёфта истодааст ва толорҳо бунёди иншоотҳои варзишии замонавӣ зиёд шуда истодааст. Дилбастагони соҳаи варзиш зиёд шуда истодаанд. Чӣ хеле ки охирин олимпиада ба мо худ нишон дод, ки дастовардҳои варзишгарони мо дар сатҳи ҷаҳонии олимпӣ низ зиёд шуда истодаанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки бевосита бо сиёсати варзишпарварони пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки маҳз бо дастгирии он кас дар тамоми Тоҷикистон соҳаи варзиш рушду нимо ёфта. Боз низ дар вилояти Суғд чӣ хеле ки дида истодем, бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ баргузор шуда истодааст. Ман миннатдории хешро боз ба роҳбари вилояти Суғдамон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода мерасонам, ки ин кас бисёр мусобиқаҳои байналмилалиро дар ин ҷо иҷозат дода, бо баробари он барои баргузории ташкили он худ низ омада фаъолона иштирок карда. Ин ба варзишгарон яке аз нерӯи тоза мебахшад ва онҳо як ҳиссиёти хеле баландро ба худ ҳис мекунанд. ҳис мекунанд ки давлати ҳукумат имрӯз дастгирӣ, албатта ин аст дастгирӣ, ин аст муҳимтарин дастгирӣ пеш аз баромади варзишгарон дар арсаҳои байналмилалии ҷаҳонӣ мебошад. Ман мехостам Мирзодалер имрӯз дар барномаи Дурахшон атрофи анамин намуди варзиши ушу, чӣ гуна дастгириҳо ҳаст ва дастоварди Федератсияи ушу дар вилоят дар соли масалан 2020 то 2025 чӣ гуна буд ва имрӯз дар аъзогии ин федератсия чанд нафар ҳастанд, кӣ тармим медиҳад ва биёед ҳеҷ кас беустод ба ҳадаф расида наметавонад ва шумо низ як кӯдаки хурдсол будед, ки дилбохтаи анами варзиши намуди ушу будед. Оғоз мекунем аз ибтидо. Сарчашмаи ба ушу омадани шумо аз ки аст ё ки устодатон ки ҳастанд дар ин ҷода? Ман низ соли 2010 ба соҳаи варзиши ушу машқу тамринот сар кардам. Устоди ман Иброҳимов Мирзо Иброҳим мебошанд. Он кас аз хурдии мана ба соҳаи варзиш оварда машқу тамрин додагианд ва чӣ хеле ки дида истодаем, ҳангоме ки мо бори аввал ушу дар ҳудуди вилояти Суғд омада буд, то ҳол ки ушу аз соли 2004 сар карда дар пойтахти кишвар кору фаъолияти худро Федератсияи ушии Ҷумҳурии Тоҷикистон сар карда буданд ва аммо бошад дар вилояти Суғд оиди анамин корбарӣ, намояндагӣ онҳо хостанд дар вилояти Суғд низ ин намудро рушду нимо ёбанд. Мураббии ман гуфтам, ки ушу таърихи бисёрсола дорад ва ҳам ин намуди ушу намуди хитоӣ аст ва ҳам ба хурдон
هم به میان سالان و هم به کلان سالان، یعنی که هم فایده خیلی کودکان، هم کلان نرسان، سالان، و نورسان، هم جوانان و هم کلان کلان سالان میتونن مشق تمرین دهند. استاد به ما گفتن که برای چی من باید به اوشو مشق تمرین کنم. اون کس به من رساندن که در اوشو تو همه وقت ورزشگر میستی، بله. برای آن که در اینجا سین و سال محدودیت ندارد، بله. نمودهای خیلی زیاد دارد و تو میتونی دو پیران سالی به این نمودی ورزش مشق تمرین کرده سلامتی خود را بهبودی کنی. کدام نمودخورو دارد اوشو؟ اوشو نمودی گیمناستیکیش، این خود گیمناستیک خطایی می باشد که با سین و سالی کودکان سر کرده نمودهای خیلی زیاد دارد. فرض کردیم با این سین و سالی کودکانی خردسال این نمودی گیمناستیکی با مانندی ماستیک، شپگات، سالتو نزد، سالتو вперед і دیگر نمودهای خیلی عجایب دارد. با میان سالان با کارکنی با تجهیزات های ورزشی، یعنی نمودی شمشیر، چوب، زنجیر و دیگر چیزها، اصول های مخصوصی دارد که خیلی به جوانان یعنی که دقت جلب کننده است و موافقت می‌دارد. با کلان سالان نیز انمی خیلی نمودهای خیلی مخصوصی دارند که محض برای فایده آنها، برای سلامتی آنها، برای بهبودی کردن ستون مهره آنها، برای بسیارتر تیزتر خون گشتن مشک‌های پای، مشک‌های عضو بدن آنها، یعنی که مخصوص مشق‌های جسمانی دارد که اینها همین رویه ها رو یعنی که بهبود میکنه. پیدایش همین ورزش اوشو از کجا است؟ پیدایش ورزش اوشو خیلی که ما میدونیم از منبع ها زیاده از 3000 سال پیش تاریخ دارد. از کجا محض پیدا شدگی معلوم نیست، اما ما باوری در کجا انکشاف یافته است؟ در کشور مردمی چین. خب میرزا دلیر، اولین مسابقه که شما اشتراک کرده جوی چند رو سزاوار شده؟ اولین مسابقه کدام بود؟ اولین مسابقه که من اشتراک کرده بودم این چمپیونیتی ولایتی سوخت بود. در آنجا من اشتراک کرده صاحبی جای دوم گشتم. در آنجا ورزشگران چمپیونیتی کشاد ولایتی سوخت برگزار گردید که در اینجا ما محدود ما سال کمتر بود شماره ورزشگران از پایتخت از دیگر ناحیه های دوردستی تاجیکستان آمده بودند. در اون مسابقه ورزشگرای خیلی پیشرفت بودند. من جای دوم رو سزاوار گشتم و من اولین مسابقه جای دو. پیش از مسابقه براندن من خیلی آمادگی جدی دیده بودم، اما من نیت نداشتم که جای اول گردم. من خواستم که همین نمایشی که من آماده کردم در سطح بلند نشان دهم تا که داوران آن رو از روی نمودها و خطاگی‌های من که بهاگذاری کنم. خودتون رو سنجیدید؟ خودم رو سنجیدم. جای دو رو سزاوار گشتم. من گفتم خیلی بهتری است، خیلی بهترین است برای چینی. مثال باری اول اشتراک کرده صاحبی جای دویم گشتم. من البته گفتم باری دیگر اشتراک کرده باید صاحبی جای اول گردم. با کدام دولت ها سفر کردم؟ بسیارتر سفر میکردم به فدراسیون روسیه شهری سنت پترزبورگ، برای اونکه آنها در آنجا محض کلوب بهترین ها اوید بودند. در آنجا چمپیون های جهان مشق تمرین میکردن با راهبری الینورا نیکولایونا. آن که از راهبری فدراسیون سنت پترزبورگ هستند و آنها اولین مراتب آمده به ما طول 21 روز مشق تمرین کردند و ملکه مهارتی ما رو بلند گرداندند و همه ساله آنها برگزاری مسابقه بین المللی میکنند. در آنجا بهترین ها رفته رقابت پذیری میکنند. من نیز خود در فدراسیون روسیه، دولت قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، دولت مردمی چین، مالزی، سینگاپور، اندونزیا، کره سفر کرده هستم و من نیز در سال آینده در خود همین سال دولت مردمی چین باز نیز چمپیونیتی جهان برگزار میگردد. در آنجا آمادگی دیده ایستاده ایم و سال آینده در توکیو نیز در ژاپن مسابقه بازی های آسیا برگزار میگردد که بر آنجا نیز ما هم خود و ورزشگران خود را آمادگی دیده ایستاده ایم و ما همه وقت میخواهیم که بسیارتر به مسابقه بین المللی و ملکه مهارتی خود را بلند کنیم. میرزا دلیر، انا همچون یک چهره موفق، ورزشگری موفق به دیگر دولت ها سفر کردید. دیگر ورزشگران اگر به دیگر دولت سفر کنند با خود چی میگیرند؟ چی مثلا وقتی که شما سفر کردید آمدید با خود چی مقصد گذاشتید و تاثیرات همین سفرهای ورزشگران به
чӣ ҷоми осиё бошад масалан дар кадоми намуди варзиш набошад анами сафарҳо чӣ таъсир мерасонад бар рӯҳу илҳом ва машқу тармими ана ҳамин варзишгар чӣ таъсирот дорад албатта варзишгаре ки фарз кардем тӯли 5 сол дар мусобиқаҳои ҷумҳурӣ баромад кардагӣ асту ягон маротиба сафар кардагӣ нест дар мусобиқаҳои баланд ӯ бори аввал дар он ҷо камтар бошадам як ба эҳсосот дода мешавад барои он ки сатҳи мусобиқаҳои байналмилӣ тамоман дар дигар сатҳ баргузор мегарданд дар он ҷо варзишгарон аз дигар кишварҳо ҳастанд беҳтарини беҳтаринҳо ҳастанд ин хеле як санҷиши хеле фарз кардем ки санҷиши хеле муҳим аст ва санҷиши хеле мушкил аст барои варзишгаре ки бори аввал иштирок мекунад чун номи миллат аст дар паси ҳар як варзишгор бояд ҳар як варзишгар ба дӯши худ гирад ки ӯ аз номи кишвари худ баромад мекунад ва боз як чизи муҳимро гуфтанӣ ҳастам ки ман худ забони англисиро хеле хуб медонам яъне ки забонҳои хориҷӣ муҳим аст ба ман модар ё падар бисёр гуфтагӣ нестиҳанд ки ҳамин ту бисёртар англисӣ хон ё фарз кардем русӣ хон барои он ки варзишгар ман бори аввал ба давлати қазоқистон шаҳри алмата сафар кардам забони русии ман ин қадар ҳам хуб набуд ва дар он ҷо сафар кардам ман худ як ҳолати нохушро ба худ ҳис кардам ки ман бо дӯстони хориҷӣ озодона сухан карда наметавонам омадам бисёртар забони русиро аз худ кардам хостам онро беҳтарин кунам ва дигар бор бошад ман ба давлати мардумии чин сафар кардам дар он ҷо бисёр дӯстони зиёд аз хитой ҷопон индустон дигар ҷоҳо буданд ва англисии ман забони англисии ман ин қадар хуб набуд ман омадам гуфтам ман бояд забони англисиро аз худ кунам ки то ки бо онҳо озодона суҳбат кунам чӣ хеле ки дида истодаем ман бисёр сафар мекунам ба мо ягон тарҷумон лозим нест ман худ ҷои тарҷумонро мегирам ва варзишгароне ки ҳамроҳи ман сафар мекунанд онҳо низ ба худ ҳамин чизро дарк мекунанд ки барои забономӯзӣ ягон маҷбурӣ лозим нест фақат ки мегӯянд як ҳавасмандӣ дакорам ба мусобиқаҳои байналмилалӣ худашон қарор қабул кунанд ва омӯзанд ба варзишгарон мусобиқаҳои байналмилалӣ ин як ҷаҳонбинишон васеъ мекунад фаҳмишон дигар аз ҳама давлате ки бисёр сафар кардед кадом давлат айни ҳол бошад федератсияи русия аммо бошад ҳам мо бисёр ба давлати мардуми чин ҳам сафар карда истодаем лекин лек бошад федератсияи русия дар давоми сол забони чиниро низ аз худ кардед забони чиниро ман фарз кардем на он қадар бисёр медонам аммо соддатарин калимаҳое ки салом алейк рафтан омаданро аз худ кардагӣ ҳастам аммо бошад ҳам чуқуртар назар омадагӣ ҳастам ман фикр мекунам барои чин забони англисӣ низ кофӣ аст барое ки мусобиқаҳои байналмилалӣ забони англисӣ ин забони аввал ба ҳисоб мешавад агар шумо англисиро нақс аз худ карда бошед озодона бо анамун роҳбарони ва намун ташкилот дигар ҷоҳо метавонед сухан кунед хоб имрӯз дар аъзогии ана ҳамин федератсияи ушу чанд нафар ҳастанд шаҳри хуҷанд худ 6-7 мураббӣ ҳастанд 4-5 толорҳои варзишӣ ҳастанд дар ноҳияи масчоҳ нав мо як мураббии худро дар он ҷо омода кардем он ба кор ва фаъолият шурӯъ кард ноҳияи зафаробод ноҳияи спитамен ноҳияи шаҳристон шаҳри канибодом айни ҳол бошад кор ва фаъолият кардем айни ҳол бошад дар толори варзишӣ мо 2 толори варзишӣ дорем дар он ҷо дар толори варзиши гимнастикӣ барои он ки ман низ ҳамчун намуди федератсияи ушу ҳастам боз низ ва мураббии намуди гимнастикии варзишӣ ҳастам ва бисёртар кор ва фаъолияти мо аз соҳаи намуди гимнастикии варзишӣ ҳам ҳаст яъне вақт ҳам меёбед ки кӯдакон наврасонро тармим гузаронед кӯдакони аз синни соли 4 сола то 7 сола бояд гимнастикии варзишӣ машғул кунанд хоб падару модароне ки моро тамошо мекунанд мехоҳанд ки фарзандонашон солим бошанд масалан имконияти ба ягон толори варзишӣ додан надоранд дар хона бояд чӣ кор кунанд кадом намуди машқҳоро ба фарзандонашон масалан пешниҳод кунанд ки онҳо иҷро кунанд ҳамон ҳам кифоя аст барои саломатӣ мешавад ҳамин албатта ман бисёртар дар муҳити хона ман чӣ хеле ки медонам аксарияти телевизионҳо машқи пагоҳи рӯзӣ махсусро доранд ба монанди телевизиони шумоҳо низ ҳар пагоҳи рӯзӣ машқи пагоҳи рӯзиро нишон медиҳанд онҳо метавонанд
саҳар барвақт хиста ан барномаро дида аспаси анамун Аспаси ҳамон мураббиён такрор мутахассисони соҳаи варзиш нишон медиҳанд машқу тамрини саҳариро ҳамонро ба пуррагӣ иҷро кунам ман фикр мекунам кифоя аст. кифоя аст. Хоб, инҷо ба барнома медалҳоро овардед. Аз ҳама медали охироне ки шумо ба даст овардед дар кадом чемпионати ҷаҳон буд ва кадом медал аст? дар инҷо охирин медали ман ин дар федератсияи Русия мебошад ки дар инҷо дар шаҳри Санкт-Петербург мо тавонистем иштирок кунем соли 2024 иштирок кунем ва ҳама баландтарин медал ба ҳисоб гирем. Ин медали чемпионати ҷаҳон мебошад ки яке аз беҳтарин медалҳо ва хеле медали муҳимтарин, медали вазнинтарин, медали мушкилтарин дар ҳамин соҳаи ба осонӣ ба даст наомадааст. соҳаи фаъолияти ман мебошад ки ман ӯро интизор шудам зиёда аз 10 сол. 10 сол интизор шудам, онро ба даст овардам ва чӣ хеле ки дида истодаем, ман фикр мекунам агар ният тоза бошиду мураббӣ нағз дошта бошиду анамин шароитҳо дар саросари Тоҷикистон фароҳам аст, агар худ фарз кардем як иродаи қавии хуб дошта бошед, албатта ҳамаи он ниятҳои шумо ба амал мегарданд. Хоб, ин медалҳо чӣ? Масалан ин медал аз чемпионати Осиё мебошад. Осиё дар давлати мардуми Чин баргузор гардида буд. Медали тилло аст. Ҷои аввалро ишғол кардам. 3 карат тавонистам ҷои чемпиони Осиё шавам. Офарин, аҳсан мегӯем. Хоб, муҳимтар дар чемпионат одам бояд мегӯянд ки ором бояд бошад, худро ба даст гирад ва эҳсос кунад ки имрӯз на танҳо ӯ як имрӯз муаррификунанда аст, варзишгар аст, балки муаррификунандаи миллату меҳан аст. Чӣ гуна масалан вақте ки ба ҳамин педестали ифтихорӣ мебароед ё ки ғолибиятро ба даст оварданӣ мешавед, чӣ гуна худро омода мекунед, ҳам рӯҳан ва ҳам ҷисмонӣ? аксарият варзишгарон пеш аз баромадан дар ҳамон педестал худ ба худ дарк накардагӣ ҳастанд ки онҳо ана ҳамон ҷойро ишғол кардагӣ ҳастанд. Ин чиз баъд аз 2-3 рӯзи хатми ана ҳамон чемпионат ё ана ҳамон ҷом баъд варзишгар дарк мекунад ки ӯ тавонист он нияте ки дар дил дошта буд ва ҷое ки дар дил дошта буд оғоз кунад ва ҳадафрас шуд ё не? хеле хушбахтии калон аст. баъдан дарк мекунад. Баъдан дарк мекунад. Ана ҳамон дар рӯзи мусобиқа ба эҳсосот дода мешавем. Дар ҳолати шокӣ мешавед. Да, ба эҳсосот дода мешавем. Аммо бошад ҳам мо дар он ҳолат албатта дарк мекунем, ба эҳсосот дода мешавем, аммо пурра аз худ кардани ва анамин ҷои гирифтаи ӯ, хатогиҳои ӯ ва муваффақияти ӯ низ баъд аз 2-3 рӯзи хатми мусобиқа фарз кардем ба толори варзишӣ омада шишта камтар фикр карда мегӯяд ман тавонистам он мақсаде ки дар пеши худ гузоштам, дар тӯли 3-4 сол машқу тамрин кардам, ана ҳамун заҳматҳои ман, ана ҳамун ва ҳосили ман ана ҳамин медал буд. Ман бояд боз низ кӯшиш кунам ки боз ягон мақсади дигари аз ин ҳам баландтар гузорам. Хоб, беҳтарин ҳоло варзишгаре ки дар намуди варзиши ушу ба ғайр аз шумо ҳамчун як роҳбар ҳастед, имрӯз мураббӣ ҳастед, кӯдак бошад, наврас бошад, ҷавон ҳаст ки дар вилоят аллакай муаррифгарӣ ҳам миллат ҳам меҳан аст. Дар вилояти Суғд бошад ин Ҷӯраев Аббос мебошад. Айни ҳол ӯ низ хонандаи мактаб аст? Не, ӯ низ хатм кардааст, ӯ низ хатми донишгоҳ кардааст ва ҳамчун ҳайси мураббии кор ва фаъолият мекунад ва машқу тамрини худро давом додааст. Боз низ ҳастиянд анаваи Каримова Мутабархон, Баҳодурова Фирӯзахон, Валиев Илёсхон ки аллакай онҳо дастовар доранд. Дастовар доранд. Ман аз як чизро гуфтам, анин Валиев Илёсхон ки шогирди беҳтарини ман буд, дар бозиҳои Осиё иштирок кард, дар чемпионати ҷаҳон иштирок кард. Дар Хитой мо хеле бисёр гаштем. 2-3 моҳ зиёд дар онҷо машқу тамрин кардем. Омадем гуфт муаллим ман бояд равам ба Хитой, ба ҳамонҷо таҳсили худро давом диҳам ва баробари таҳсили худ ман машқу тамрини худро бояд
باز نیز مستحکم‌تر کنن. 3 ماهی که در همونجا بودید دلباخته همون شهر و دلباخته انمین نمودی ورزش شد و در همونجا موند. عین حال باشد او در شهر انمین گوانژوی دولتی مردمی چین هم صحبت میشوید. تحصیل رو ادامه داده است و مشق تمرین را نیز ادامه داده است. در مسابقه و اشتراک میکنه در همونجا. البته ما من در همین سال در دولتی مردمی چین چمپیونات جهان داریم. بله. او البته در حیث دسته منتخب جمهوری تاجیکستان است و از همون شهر خود رفته به اون جایی که مسابقه برگزار می‌گردد همراه ما رفته به همون چمپیونات جهان اشتراک می‌کند. خب امروز ما میدونیم که بغیر از به ورزش مشغول شدن شما با دوچرخه ها نیز یک میل و رغبت زیاد دارید و پیوسته با انمی موتورسیکل های برندی البته عکس ها میگیرید و مشغولی همین شغل هستید. یک شغلی دوست داشته شما به فکرم در اطراف همین خوبی شما گام میزنیم. باز بیرون از ورزش به چی مشغول میشه دلیر جان؟ من خود خیلی که در وای میگم موتورسیکلیستان هستن بایکران میگن. بله بله اساسیاسیا دارن. ما خود کلوبی مخصوص خود رو ولایتی داریم که سوخدیان نام دارد. کلوبی موتورسیکلیستانی سوخدیان نام دارد. بله. ما خود نیز من 10 سال است که در دوچرخه مشغول در دوچرخه یعنی که همراه دوستان خود گردی شهر چغ میزنیم. اعضای همون کلوب هستیم. اعضای همون کلوب هستیم و همین شهر سمرقندی دولت ازبکستان در آنجا سفر کردیم. بله. و همون دوچرخه آدم گفتن این امکان‌پذیر است که شما با دوچرخه توانید همین قدر کیلومترهای زیاد رو پس سر کنید. ما گفتیم اگر شما همین چیز به شوق و رغبت داشته باشید، اراده مستحکم داشته باشید، چرا نه؟ آدم از فدراسیون روسیه از دیگر دولت‌ها اومده میروند. خیلی ما گفتیم ما هم همراه میریم، نه تنها یک شیشتیم رفتیم تا آخری انمون سمرقند، اما میستیم به صحبت میکنیم، میریم با در آنجا میشینیم، یگان چیز میخوریم، بعد باز هدف همین کلوب چی است؟ وقتی که شما با همین مثلا با موتورسیکل ها میروید، پرچم ها رو با خود میگیرید، ترانه میشود، سرود میشود، این مقصد اساسی تشکیل همین کلوب در چی بود؟ همین کلوب موتورسیکلان نیز یک چیزی مخصوص رو دارد. بسیار جوانان به این ساحه و همین ساحه شوق و هوس زیاد پیدا میکنند. به ترتیب درآوردن به ترتیب و انتظام درآوردن همون رانندگان دوچرخه‌ران رو به خود میگیرد. یعنی که شما هنگامی فرض کردیم وارد شدن به همین کلوب دوچرخه‌ران ها سوقدیان فرض کردیم، بسیار قاعده ها رو باید شما دانید و بسیار قاعده ها رو باید شما نگاه کرده در وقتی راندن در راه کردن قاعده های حرکت رو مخصوص رو باید شما اداره و باید همین چیز رو باید پسی سر کنید و هنگامی فرض کردیم بسیار اطاعت نکردن به همون قاعده ها شما رو همین کلوبی دوچرخه‌ران ها خارج میکنن. فرض کردیم هستیان رانندگانی که شهادت نامه رانندگی ندارن، فرض کردیم دوچرخه هستیان رانندگانی که فرض کردیم شهادت نامه رانندگی دارن، یعنی که انمون دوچرخه‌ران هایی که وارد یگان کلوب هستند، یگان انمون کلوبی یگان دوچرخه‌ران ها هستند، آنها فرض کردیم خیلی قاعده های زیاد رو باید رعایت کنند. شما شهادت نامه رانندگی دارید؟ البته دارم، کاتگوری A B دارم، C هم دارم، اما من خود نیز که زیاد از 10 سال دوچرخه میرانم، کاتگوری A با من خیلی مهم است و دوچرخه نیز یک چیزی خیلی مهم دارد. فرض کردیم همین هنگامی راندن شما تمام یک حسیات دیگر رو در راه حس میکنید. فرض کردیم هنگامی سفر کردن در ناحیه‌های دوردست یک منظره خیلی عجایب رو میبینید. در واردی ماشین باشد این خیلی شما فرض کردیم منظره رو دیده نمیتونید. همون حسیات هیجانی که شما در وقت راندن همون رو حس میکنید، این به خود یک نیروی نو میبخشد، یک قوت نو میبخشد، یک آدم خوشحال میشد، والدجو میگه این چیز. وقتی که با دوچرخه سفر میکنید به جمهوری ازبکستان همسایه دوست و برادری ما، این البته برای مستحکم کردن رابطه دوستی بین دو دولت، آنها نیز البته و همون کلوب مخصوصی دوچرخه‌ران ها به تاجیکستان میآیند که این همش رابطه این نیز همچون مانند یک ورزش است. این هم یک نمونه ورزش است. فرض کنید یک مسابقه بین المللی انمین ما در انمین کلوب دوچرخه‌ران ها
моҳи июл дар амин шаҳри хуҷанд сагдиана тур дорем ном дорад ки ҳама сола баргузор мегардад. Дар инҷо ҳам Қазоқистон, ҳам Русия, ҳам Ӯзбекистон, ҳам Қирғизистон ва ҳам дигар давлатҳо хоҳишманду ҳама мебиёнд, зиёда аз 6-7 давлатҳо мебиёнд. ҳамроҳи анамо як фестивали хубро баргузор мекунем. Ин аз як дӯстии 2, 3, 4 ва зиёда кишварҳоро ба худ мегирад. Ва як чизи хубро боз ман ба падар модарон гуфтанӣ ҳастам ки айни ҳол бошад бисёртар мураббиён, падар модарон бо кӯдакон оиди анамин бисёртар сарф кардани вақти онҳо ва зарар гирифтани чашмони онҳо ба гаджетҳо, телефонҳои мобилӣ ва дигар таҷҳизотҳои электронӣ мебошад. Бозиҳои компютери мебошад. Ман як чизро гуфтанӣ ҳастам ки мақсад кӯдакон, духтарон, писарон ҳама бояд ба ягон соҳаи варзиш машғул тамрин кунанд. ҳар як кӯдаку наврас ва ҷавон бояд ягон намуди варзишро ба худ интихоб кунад. Боз як муҳимияти соҳаи варзиш ин аст ки кӯдак, духтарак ё писарак як ҷисми солим, як мушакҳои солим, қадронӣ ӯ, фикрронӣ ӯ тамоман тағйир меёбад. ҳама соҳаи варзиш фоидаи худро дорад. Бале. албатта имрӯз мутахассисони соҳаи варзиш хеле зиёд ҳастанд, дар ҳама толорҳои варзишӣ ҳастанд. метавонед кӯдакон, анамун духтарон, писаракони худро гирифта ба ягон толорҳои варзишӣ рафта ба ҳайси варзишгар ворид кунед, то ки онҳо машқу тамрин кунанд. ҳангоми бисёртар ворид шудан ба хондан, дарсҳои иловагӣ, илмомӯзӣ, забономӯзӣ ва дигар намуди компютер омӯзӣ, программаҳои компютер омӯзӣ бояд ҳамчун рушду сайқал ёфтани майнаи худ боз низ ҷисми кӯдак низ бояд рушду сайқал ёбад, то ки чӣ хеле ки мегӯянд ба тани солим, ин ки ақли солим аст. Ман ин чизро барои чӣ айни ҳол гуфта истодаам? Ба мо бисёртар духтурон, табибон, ортопедон ба мо наврасон ҷавононро ба толорҳои варзишӣ равона карда истодаанд. яъне ки тани онҳо суст афзоиш ёфта истодааст. Ин як чӣ хеле ки мегӯем, ин як проблемаи ҷомеа аст айни ҳол. кӯдакони 6 сола сар карда то 4-16-15 сола, яъне ки бисёртар қатъ шудани сутумӯҳраи онҳо, бозни шейни остриханроз онҳо дар айни ҷавонӣ пайдо карда истодаанд. Чашмони онҳо камтар бошидан хира шуда истодааст. ҳамаин аз он шаҳодат медиҳад ки бисёртар ҳамин гаджетҳою чизҳои электронӣ, компютер ва дигар чизҳо таъсири худро хеле ба саломатиашон расондааст. онҳо ҷавон ҳастанд, онҳо дар оянда бошад ягон соҳаи пешрави анамин ҷомеаи мо ҳастанд, пешбари миллати мо ҳастанд. аз онҳо симои онҳо албатта падар модар мехоҳад оянда ягон шахси бароиманд, ягон соҳаи, ягон мутахассис ягон соҳаи пешбар шаванд. онҳо оянда мисол ягон соҳаро дар бар гирифта, онҳо ба дӯши худ гирифта пеш бурда метавонанд. Аммо албатта солимии бадани онҳо хеле ва хеле муҳим аст. яъне ки ба падару модарон тавсия медиҳед ки фарзандашон лоақал ба ягон намуди варзиш машғул шаванд. имрӯз дар хонавода, дар оила паҳлӯи шумо кӣ меистанд ва чӣ гуна шароит доред? Кӣ пеш аз ҳама дастгирӣ карданд дар намуди варзиши ушу? мо медонем ки падаратон низ варзишгар ҳастанд. падарам айни ҳол ҳамроҳи ман сар карда буданд, он кас низ мураббӣ ҳастанд. айни ҳол бошад падари ман Саломи Хуршед, он кас роҳбари Федератсияи ушӯи Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифаи анамин роҳбари Федератсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба дӯши худ гирифтанд ва он кас мураббии дараҷаи олӣ, мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. бисёртар дастгирии он кас ба ман хеле муҳим буд ва айни ҳол бошад он кас маро дастгирӣ мекунанд. ман низ ҳамсари ман низ як варзишгар ҳаст ва дар оила ҳамсаратон ҳам варзишгар ҳастанд. Дар кадом намуди варзиш? Ҳамсари ман дар соҳаи варзиш варзишгар буд ва ӯ низ айни ҳол ҳамчун мураббӣ корро фаъолият карда 4 сол зиёд аст. дар намуди варзиши ушу, гимнастика, мо тамоман оилавӣ ҳам мо варзишгар ҳастем. офарин. хуб фарзандон чӣ? фарзандони мо камда хурдсол ҳастанд, 3 сола, 4 сола ҳастанд. онҳо ки низ албатта ба ягон чӣ машғул мешаванд. албатта баъд аз Кӯдакистон онҳоро ба толорҳои варзишӣ мебарем. дар онҷо бисёр медаванд, баъд бегоҳ бошад, амин оромона хоб мекунанд. бошад.
من پدری میرزا دلیرخان خورشیدزاده می باشم. من مربی شایسته جمهوری تاجیکستان و رئیس فدراسیون اوشویی جمهوری تاجیکستان می باشم. البته من امروز من چقدر در برنامه تکلیف کردن من بینیت خورسند و من در آن با این افتخار میکنم که فرزند مرا نیز دعوت کرده با آن همصحبت شدم. من نیز افتخار دارم که با تمامی ورزشگران تاجیکستان یکی از آنها فرزندان من هم میباشد. برای چی؟ برای آن که هر وقتی که او در مسابقه های بین المللی در مسابقه های جهان اشتراک میکند او نیز دو قرته قهرمانی جهان میباشد، یک چند قرته قهرمانی آسیای مرکزی میباشد و بسیار کرده چمپیونی جمهوری تاجیکستان می باشد. من نیز فخر میکنم و هر وقت افتخار میکنم که فرزند من نیز در قطار دیگر ورزشگران پرچم ملت عزیزمون را در عرصه جهان پرافشان میگرداند و من هر وقت از این بولیده میشوم و خرسند میشوم. میناداری خود را همچون والده، همچون پدر، همچون مربی و پیشوای ملت عزیزمون میرسونم که آن کس خیلی و خیلی در ساحه ورزش بسیار اهمیت داده ایستاده و خیلی ورزش ترقی کرده ایستاده است و دستگیری آن کس به نهایت کلان می باشد. در پیش مسابقه مهم است که فدراسیون شوب به پیش مقصد گذاشته است که انا همین مسابقه را با یک دستاورد بزرگ البته طی کند و غالبیت را به دست آورد. چی نمودی مسابقه است؟ ما اقدام گرفتیم از سال 2018 این جانب مسابقه بین المللی وارد تاجیکستان برگزار کنیم. فایده این چی است؟ فایده این است که جامعه بسیارتر ساحه را از خود میکنند، میبینند و ورزشگران ما بسیارتر اشتراک میکنند. مقصد هم صحبت شدنی آنها ملکه مهارتی آنها دیدن دیگر دولت تنگی بهترین ورزشگران باشد. ما همه سال برگزار کرده ایستادیم و خود همین سال ماه در پیش ایستاده ما تصمیم گرفتیم که جام کشوری آسیا را در سطح بلند در ولایت سوق در 20 سالگی استقلالیت قصر ورزش برگزار کنیم و همه ساله سطح برگزاری ما اویدی انمین جام کشوری آسیا یا جام یا چمپیونیتی آسیای مرکزی بسیار بلند شده ایستاده است و هم ورزشگران میبینن از تاجیکستان دیدن میکنن. البته بسیارتر اشتراک میکنن و انا همون ورزشگرانی که از خارج میبینن و ما همه ساله گفته ایستادند که میرزا دلیر برگزار و تشکیلی مسابقه‌شون سال از سال زیاد شده است و من میخواهم سال آینده بسیارتر ورزشگران خود را بیارم تا که شهر خوجندی شما یکی از شهرهای زیباترین به حساب میرود. این ببینید چه خیلی دریای زیبا دارید، چه خیلی منظره های زیبا دارید، چه خیلی انمین هوای تازه دارید، چه خیلی ملتی یک صافدلانه و آزاد دارید که مهمان نواز دارید که ما با چهره گشاد هم وقت پیشواز میگیرند و ورزشگران ما نیز ما هدف از برگزاری این برگزار کردن مسابقه بین‌المللی خیلی دشوار است و خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. مقصد آن است که ما فرض کردیم در دولت مردمی چین یا که در دولت قزاقستان میتونیم 15-10 ورزشگر را بریم در آنجا مشغول تمرین داده رقابت پذیری کنند. هنگامی برگزار کردن در ولایت سوق ما میتونیم 60 نفر ورزشگر یا 70 نفر ورزشگر را در مسابقه آماده کنیم و 100 200 300 نفری آنها میتونن آزادانه شیشته یک تماشا کنند رفتی انمون برگزاری انم مسابقه را و ملکه مهارتی خود را بلند کنند که در آینده ما البته میخواهیم بسیارتر ورزشگرانی سطح درجه بین المللی را آماده کنیم که تا که البته آنها توانند پرچم جمهوری تاجیکستان با باوری کامل در عرصه های جهانی و بین المللی بلند بردارند. میرزا دلیر، هر یک مربی به خود خاص خلق و اطوار، خاراکتر و کاربری خود را دارد. هر یک استاد ورزش، شما همچون یک استاد ورزش نسبت شاگردان دستپروران خود در نماد ورزشی اوشو سختگیر هستید؟ البته
خیلی و خیلی اگر یگان خطاگی کنن چی رقیبشون رو ناگهان زده مونه چی میگی ما شرطنامه مخصوص داریم با پدر مادران پیش از وارد شدن یگان ورزشکار البته پدر مادر میبیاین بعضی قاعده قانونی ما میخونن امضا میمونن که اون روزی هستن که مشغول تمرین کنن فرزند اونها به طور ورزشی بعدا مشغول تمرین رو سر میکنیم البته چیزی که ما همگان میدونن در ورزش این اولین مراتبه این انتظام است انتظام است بعد از انتظام بعد دستاورد به میان میآید اگر که انتظام نباشد یگان دستاورد به میان نمیآید همین سبب انتظام این مهمترین و یگانه چیز است که تالاری ورزشی رو از کوچه از زمین‌های نزد اهالی که کردستان‌ها و میدانچه‌های بازی فرق میکنن این همین انتظام است در تالاری ورزشی نه تنها فکر میکنم در تالاری ورزشی در تمام تالارهای ورزشی اول انتظام سخت مونده است برای آنکه همه مربیان میخواهند یک دستاورد بهترین رو از اون شاگرد گیرن یا که اون شاگرد رو با یگان چیز آماده کنن اگر انتظام خوب اون شاگرد داشته نباشد از کجا باید دستاورد میآید خب فرض کردیم دیر اومد با یگان خطاگی مثلا دچار شد انا همون ورزشکاری شما چگونه با او رفتار میکنید کارهای فرماندهی میگذاریم البته کارهای فرماندهی میگذاریم فرض کردیم کمتر باشد هم و یک چیز مشق‌های مخصوص جسمانی رو دیر اومدگی کمتر اجرا میکنن پیش از وارد برای شدن انتظامشون به ترتیب در اومدن فرض کنیم کمتر باشد مشق‌های جسمانی مخصوص داریم که ما دیر بیاین کمتر باشد انمون اجرا میکنن بعد به رفتی انمون مشق وارد میشن این چیز به ورزشکار خیلی مشکل نباشد هم اون نیست خود رو در آینده فکر میکنه دیگر دوستانش ناخوشحال کرده و میگه من دفعه دیگه باید به وقت‌تر بیام که تا که اهمی سرشوی مسابقه در جای خود باشم من به همه اون پدر مادرانی که عین حال ما رو دیده ایستادن میnnتداری خیش رو بیان میکنم که تا که آنها وقتی خود را دریغ نداشته برای پیشروی سالمی فرزند خود آنها رو به تالارهای ورزشی میبرید و من نیز خود کوشش و وعده میدیم که به همچون حیث مربی بسیارتر ملکه مهارت خود دارم و دانش خود را که در این ساحه ورزش دارم به فرزندان شما آموزم و ترتیب و انتظام آنها را به این ساحه ورزش یعنی که بسیارتر جلب کرده در آینده از آنها یک پرچمبرداری ملت سازم که تا که شما توانید افتخار کنید. بینندگان عزیز یادرس میشیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت تهیه و پیشنهاد مردم میگردد و برنامه درخشان سفره است منبر است برای معرفی استعدادها در کدام نمودی هنر و استعداد نباشد و امروز ما کوشش کردیم دو کرات قهرمان جهان اوید به نمودی ورزشی اوشو میرزادلی خورشیدزاده از شهر خوجند رو دعوت کردیم و پیشنهاد شما کردیم و باوری داریم که این گونه پرچمبرداران و چهره‌های موفق جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد هستند و آنها نیز کوشش میکنند که بهر یکپارچگی تاجیکستان خشت بنیادی رو گذارند و وقتی که به پدیستال افتخاری میبرند افتخار میکنند که چنین در وطن بیشتاسو یگانه و بهترین البته زندگانی میکنند و میخواستم از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت انا همین جایزه برنامه درخشان را چون چهره موفق ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان در نمود ورزشی اوشو به شما تقدیم کنم. خوش آمدید. رحمت. برنامه درخشان یکی از برنامه‌های بهترین ورزشی من حسابم و زیرا که چند ستاره درخشانی ولایت در این برنامه دیده ایستادم و خود اشتراک کردم و من دیگر تماشابینان و توصیه میدیم که بسیارتر به چنین برنامه ها آمده اشتراک کرده البته از فعالیت خود از پیشروی خود از پیشروی ساحه خود سخن کنید تا که دیگر کودکان نورسان جوانان این سخنهای شما رو دیده البته دلبستگان همین ساحه شما باشند.